أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Napitero sira nadiran pagerapan sukim beratmuan kami. Eno kami dapakaturuni sa mga malaikat. Udi na may layami sukad na nami. Saben-saben na rami maratabot siran sa iko mga ginawairan. Gumimalawan ni siran sa kapmalawan niya mala. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lilmujrimin. La bushra yawma idhin lilmujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Sa iko gawi iya kay layairan ko mga malaikat. Nada atutula mapiyasa alungan to abagyan o mga raratayungar. Na materwiran, aran ko pagrenan. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Nasangur nami sumiyang gelebek kirana gelebek. Na beluwi nami skanya na lupa pa kami kakayamber. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. So mga tao ko surga sa alungan to imapiyay derpa gumatano si dekei. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Nasi ko gawi iya mga bebensad sa langit, arak su mga gubun, gupakaturun su mga malaikat sa sampur na akaturon. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. So kapaar sa alungan utwa benar narkwalla amasaling gagaw. Na mabalo ya gawi isi ikum ya mangung kira masikot. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Nasi ko gawi iya gerngeten udarwa ka sumbala alimanian. Giinian matero. Hei uba aku bumi kakwa arak surasul salalan kuturuan. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Hei duan aku. Uba kembuda makwasi gira wa bulayuka. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Saben-saben rami awat akunian ko pananadum ko orian umas aki apa kauman yan rakan. Nami abaloy sa syaitan si ko mga manusia apkiyas. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Napiter o Rasul, hei kadnang ko, mataan na supagtawakan na biluwiran ng kaya Quran na pupalaguyan. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Nalagi daya akya senggay yami ko umani nabi saridua yapad ko mga raratayungar na makata tarutup sukad na nakaapang gunanao gupana nabang. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Na pitero osira namia mangungkir. Inurun da turunan sa Quran samia timbul samia kaisa. Lagi daya ka anami mapakatekna sa sabaperkan yan supo suoka. Gupia kasisali ubemiskan yan sa malanat. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Na da akitaling umayran raka ibarat. Aba amir ka da taling umaan subnar. Gulbi matanus sa usayan. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Siran na limudin sirana mika kamanga-amanga para siran kun neraka jahannam. Siran mani maratai darpa gutan tua mia pukas kulalan. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Nasab-sabnara ini begiyami ko Musa su kitab. Gubielu yami ababidiyan su pagarinya na Harun na tabenga. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Na Peter wami songkan wadua ko pagtawa supaya kambu kegiran sumanga ayatami. Na binina sami siran sa sampurna akabinasa. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Gubinina sami supagtaw Nuh kagia apakambu kegniran sumanga sugu. Na inil demi siran gubielu misiran ko mga manusia a ibarat. Na pitigara nami sumanga derwaka sa siksa amali pedes. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Gubini na sami suad gusto samud. Gusto mga tao sa ingderasi. Gusto mga pagtao ko paglutan utuwa madakal. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Na umani isakiran na piyaya gamiron sa mga ibarat. Na umani isakiran na binina sami sa sampor na akabinasa. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Nasab-sab na ramya kasungsiran ku ingida supya kauranan sa ura na marata. Bayran utu de maylay. Kena kaaya betadira na di iran ikeleksu kawiyag ku urianu kapatay. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. Na igira ami ilay kairan ya Muhammad. Na pembeluing kairan bedna kasablawan. Giiran teruon. Bagi ya isos yugu wala asugu. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Mataan na may tubo na kepukas tanunian din ko mga katuhanan tanu. O de tanu pentangis kanian. Nakatukawan yambu. Ko masa akasan dengirang ko seksa. O antawa a itawa titu miya pukas kulalan. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Aigda ka kutawa kinuan niya nakatuhanan yan subabaya yan. Beska ikebelo ya wakilian. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Antawa abang katatang kapa sa mataan na sukada kelangkiran na pepemakinagsiran. Udi nagisiran gede-gede. Dako siran inunta na lagi du mga ayam. Kena kasiran ni lebih miya pukas kulalan.